Оңынан екен. Ержігіт, Қаратайға қарабайды, Қаратайға қайда. Тезірек айда, Ол Қаратайға қарабайды, тезірек. Ол тез. Бол, Қаратайға қарап қойыр, шығып кеттілер. Башта күшесіне қойыр. Жоқ бұл? Жоқ. Қайсы? Жоқ қой. Кетті. 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 Тайдайдан ғана. Ола тезірек айдайын бе. Эфирде жүзеки берүүсү кечки эфирлердин катарын толуктайт. Саламатсыздарбы? Бул жолу Ош облустук жол кыймынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен биздин чыгармачыл топ Кара Суу районунун Фуркат айылында тагыраагы Ош Алай Ош Бишкек жолунда иш алып бардык. Түнкү саат 11 чамасы инспекторлорго чакыруу келип түшөт. Анын негизинде Ош облусунун аймагындагы Кыргызчек айылына барсак, инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбеген айдоочуга күбө болдук. Ne oldu? Алар камера тартат так ула десем бу эле. Kamera taslanmış mı? Maaş etmesin. Şokur gün. Ana. Kim? Emmi. Şokur mu ettin mi? Oldu. Tek çektik anda. Haydi. Otur olası yapıp. Geçirme. Ne mahkeme ettin? Tekşere öden abi. Otur bak ya. Suda. Ya söyle ol. Opel Vectra автоунаасынын айдоочусу мас айдоочуга шектелип, мас же соо эмес экендигин аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө алып барышты. Sen bir otur oldu. Oğlum benim dostum. Cemal bir otur ol. Otur bir otur. Sen bir водитель oldu. Ekonomiden ötkür ama. Ekonomiden salavuz da. Ne ayet otpayı? Biyak водитель. Söz ayet otpayı. Ekonomiden salat deyimce. Biyak водитель özü. Jarlom öz. Çünkü erkekçesini ayet da. Turasını söylüyor da. Özü düştü. Yok sen de ayet da. Bul cümle ayet koydu da. Ha? Ayet koydu. Özünü soralım. Yok. Bir narşamaya kalmadın mı? Hazırdan içkeniye boyunca yazalım da. Yok. Yo, meni niye? Yok. Otur. Narşamaya kılbadık mı? Kuşan ayet koydu. Yo, meni niye oturuz otasan bir yerде? Ben zaten bolmasam. Ya ben çok bilmezsin. Çok içtin mi içmedin mi? İçken mi de o? İçtim de. Şöyle. Ha? Boza içken mi? Boza içiyle çıkan. Burası cennet. Şerif olur. Sen водитель емескесің ғой? Жоқ, батып берсін. Doktorum da. Şerin aytadық қой. Азыр экоңотең турасын сүйлөсөң, шерин сен айт да. Экоңотең азыр өткөрөм. Ошо жакшыбы? Бирөөңөр кылсаңар оңой бүтөт да. Оны ям кыйнап, бекерилип, өзүңдө кыйнап турду. Экоң турсаң оңой да. Ооба. Жүзүңөр жарык болот. Ооба, мен алдым досум. Эркекчиз. Наркологияга барган соңда айдоочу жана жүргүнчүсү менен руль башкарган жокмун деп бири-бирине шылтап жатты. Айтор мыйзам баарына бирдей экендигин түшүндү окшойт. Мыйзамдык талаптарга баш ийип, текшерүүнүн негизинде спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, автоунаас айып короого токтотулду. Жок кой ола. Шунча кетип калды. Оң жак, сол жак караңыз. Бул ак түстөгү Mercedes-Benz аталышындагы оор жүк ташуучуна инспекторлор тоскондо баш ийбей качып жөнөйт. Артынан түшкөн инспектор алыс узатпай колго түшүрөт.
Olabilir. Текшерүүнүн алкагында айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыгат. Бузган айыбына карата унаасы айып короого токтотулду. Август 19.08.98. Карасуу, Карасуу. жаңы турмуш, Бул күмүш түстөгү Матиз унаасын ГАИ кызматкерлери Ош Карасуу жолунда тоскон учурда токтобой өз жолун улантып кете берген. Артынан түшкөн тартип сакчылары көп узатпай жетип текшергенде айдоочу маска шек жаратты. Мындан улам наркология бөлүмүнө алып жөнөштү. Текшерүүнүн жыйынтыгы алкоголь ичимдигин ичкендиги менен тастыкталып, унаасы айып короого токтотулуп, мыйзам чегинде тийиштүү протокол түзүлүп берилди. Başkaça oluyor. Tekşerbesine karışın yıprat. O şokap geldiniz bakın. Kaşınız elimle koymayın ki burada. Ne oldu? Ben yıprat ne başına edip ben. İki olsun bu oldu. Anam ne bir yapıp geldi. Mıyzam hoşundaydı mıyzam. Mıyzam çekti. O sonunda ben yıprat olmayayım mı? Yıprat olsa o taslıktaş gerek yıprat. O sonu ben. O şu ölçü şöyle geliriz. Vraç şunu düşün. Bak bu geliriz. Yemin tek ona anlatçı. Telefon yıprat çıkan. O şokap geldiniz. O şöyle de başkanım. Satın Köylere yazsan tur gelip yapar. Ettin aytarsın. Köyün yazsın koyuyorsun. Жаза өлмұрасың, ол не ол сен қайта өле ме? Туғал, қазел бұғыт сен соң, жойа күш, таза баны. 97. Otur, karma. Başlar, biliyorsun ha? Ya. Elhamdülillah. Sen tunuk söylüyorsam sen tunuk söylüyorsun. Ben tunuk söyleyeyim de burada ben bugünlerine buldum da. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа электр приборлорунун бир капталы жанбай калгандыгы үчүн инспекторлор тосуп, айдоочуга түшүндүрүп, мыйзам чегинде протокол түзүп беришти. Ал эми кара түстөгү Камри жол тандабасы унаасы шаардын Ленин көчөсүндө ПМ кызматкерлери тарабынан токтотулган болчу. Текшерүүнүн негизинде айдоочуну ПМ кызматкерлери мас айдоочуга шектеп наркология бөлүмүнө алып барышат. Үйлөп коңуз чоң жигит. Мына үйлөп коңуз. Жö үйлөп коңуз. Алкотестер бул. Ооба. Тийбеңиз, жөлө үйлөп коңуз. Иштеңиз. Каттуу.
машинадан түшіп қойыңыз, Нұрбат айдаушы. Қалыңыз, бияқ өтіп аласыз ба? Артып өтіп тұрыңыз. Машинаның документі бар ба? Неме? Да, есть все. Все на месте. Эмир? Все на месте. Немеге айдайсыз ба? Сен қаршы. Айда, стоянкаға. Стоянка айда. Нормально, атып қатып қалай. Қарттыңыз ба? Отырып алыңыз, да? Айдайын. Отырып алыңыз. Все проще. Сыдыков Эмир? Так точно. Эмир бе? Эмир. Машина номер өзіңкі? Анализден алқағында айдоочуга мас деген тыянак чыгарылды. Андан соң унаасы мыйзамдуу талаптар менен айып куроо токтотулуп, мыйзам жайында айыбына жараша протоколдун негизинде айып пулу салынып берилди. Инспектор фамилия. Сазат Мырза. Машинада қошпе жабдықтар көп. Я. Yok ki. Бүттеле қошпе жабдықтар орнатылды. Қошпе жабдықтар Бул Nexia автоунасы ГАИ кызматкерлери тарабынан токтотулат. Айдоочу унаасында көптөгөн кошумча жабдыктарды орнотуп алган. Буга чейин инспекторлор айдоочуга бир нече жолу эскертүү беришкен экен. Бул жолу унаасы айып короосуна киргизилүүсү насип кылыптыр. Жыйынтыгында мыйзам жайында айыпка чыгытылды. Koru koru.